Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha. First thing I do mangivuka make sure ukuthi ngicheck ifika lami ukuthi lisese right na. Hayi no lona lisese right. Kusho khona ukuthi letiye ngiliphuza kuliyasebenza. Leti into engihlupha lamalanga ama-sinus kuphela. Ngazi ukuthi wayangihlupha ama-sinus sengena ubusika cause ngiwatsho wena ngihluphe ehlobo kuphela. Mara yazi nathi ngiphumela ngaphandle fast ngibethwe ngimoya cause mina ama-sinus wamawazana nokuchisa. Ayi mangiphumela ngaphandle lapha mangithi xa yes konje ngibuye ugubhi kahle bengize naye ukuthi ngizoyipheka mara manje ngiyabona ukuthi yazi ngcono ngiyitshala ukuthi next time mangiyidinga ngiyithole khona la ejardini. Eyi niyalibona ne-pitbull selipholile ilihlo la. Ayi phela bese sengithuwe ukuthi hayi khona i-pitbull vele liyoba urayihlwana. Ushingwe bekajabulile lapha athi i-pitbull liyoba ubradaki lona ukuvela. Kanti hayi no akangazi ukuthi nami sengumagayva ngilapha kwasani njengosithola. Bukela i-pitbull sejabulile lapha lethweka. Hayi no ngibonga imthandazo yeni kuba kusiya i-pitbull bengeke liphole masinya kangaka. Fast lapha bese singotshali alu yami. Yabona manje ngibhizi ngitshala ngiyiwana noma ngibambi yangihlaba. Mara ngiyazi ukuthi uyisebenzisa siyi100. Malume kamshana sicela usiphi alu lapho. Mara ngizanipha ngizawuthini shama ngisho nani niyabukela ama-vlog lapha ni-comment nanoma ngiphethe stress ngiwafunda ngihlezi ngiyiwani lapha ngihleka. That's one thing guys about ama-comment wenu ngiyawafunda as much as ngeke ngikhona uwaphendula wonke cause sometimes abamaningi kakhulu mara shem wona ngobuningi wawo ngiyawafunda namanye ngiyazama uwaphendula and yiwo lawa angenza ukuthi ngikhiphe going. Like to be honest shem ama-comment ayahlekisa mfana ngifuna abantu uphethe i-depression uhlale phansi uwafunde uzibuze mara lo muntu lento ayibhalelani uyicabange nini. Mina nje I can't wait ukuthi uMark a-update le software yakhe vele ibe ne-option yokwenza ama-voice note mara at least option yakhona kumele ngathathi more than 15 seconds. Angiyantshela abafethu hleka siphathwe mathumbu ngoba mengathatha more than 15 seconds abantu boyenza ama-comment note amade kakhulu ngathi intro yengoma kakaba. Yabona kule shelter lena nginelinye plan elinzima kakhulu engilicabangayo and yazi ngayenza kahle ukuthi before sithola ahamba lana ngijiselelele lezi nsimbi lezi eziyi3 nalapha. Yabona ngalezi nsimbi lezi bafethu ngiyofaka i-washing line. Yazi kubhora kanjani ukuthi usaqeda ukuwasha lapho usanekile nali izulu seliyeza kumele uthule izimpahla futhi uthi mawuqeda ukuzithula izulu lakhona lahambe immediately. Manje ngiyazi ukuthi ngale plan le we are safe. Masibona ngathi izulu liyeza lana sivele sisusa imoto sinike lezi impahla lapha phasi kwale car shelter. Or mangabe uwashile nje manje ufuna ukuye mall understand ukuthi lezulu lelizofika masinya orange. Uyazi ukuthi uvela uneka lapha under the car shelter. Uyazi ukuthi nanoma izulu malifika lana lina kangakanani izimpahla zakho zisafe. Inkinga engibhekene nayo ke manje le washing line yami ngathi yoba phezulu kakhulu mara enhleke yazini ngizobathengela istepisi but in the meantime nabo bazagibela phezulu kwe-dustbin njengoba nami ngigibela manje mangiyenza. Bethi kumele ba-make sure ukuthi le dustbin i-well balance before bagibela cause lana wangawuwila yikho i-road accident fund. Yeyi nina ngizwe bathina noma ungasiwa lana e-South Africa uma ungatshayisa ikari imali 30 bathi uyayithola ama ngabe kunjalo bacinisile mabathi i-South Africa it's a banana republic. Umthetho njani mara lona uphasiswe bobani enhleke yazini ngiyabona lo mthetho lona kahle bafuna ukutshontsha ngayo imali. Mina ngiyabazi labantu ababalapha phezulu bahlezi banamaplani okulula. Bovele bathi umngane wami utateni utshayiswe imoto so izimali zakhe kumele ziphume bakumele ziphume zishone kuye bavele bavule enye i-ghost account imali ingene khona bayidle. Ngathi manje barobha abantu balana ekhaya izimali zeref umuntu aphumele 5 million yeref mara athole 500,000. Ano abantu abanazwelo bafethu yabona mina ngibonile ukuthi the only way uzoba nemali kumele ube selfish mfana uma ungacala ukuthi ufuna ukuba nenhliziyo ehle emalini khohlwa ngeke uze ube nayo. Fast bese sengicedile lapha ngokuphasa i-washing line yami nayibona ihlezi njani ide way bengifuna ngakhona-ke kahle bekumele ngifake 3 enye bekumele hambe phansi kwale nsimbi mara ngabona ukuthi yazini lapha kahle kumele ngifake ila ngazile ukuthi izinkukhu zakamagogas behavior kuphelanga ne-15 minutes ngicedile utshala lesihopha sami mara sezibhizi ziyagubhagubha lapha. Ye wena suka lapho before ngikudla yazi ngiyenzele skirmeri ukuthi izinkukhu zakamagogo zingasaphumeli estradini mara ziphuma kunjalo-ke. Ungafunga ukuthi majuba lezi nkukhu lezi ziflaya kayi-1 ziyencelele estradini nanoma ungathela ukudla kungakanani lana ejardini mara still zifuna ukuphuma. Eyi yazini umhobho uza kwenza izinto ezisnacks nabo abanye bayaboshwa lapho kubomadlanga commission ngenxa yomhobho. Like make it make sense bafethu why would you buy something nge-180 rand ceda lapho uyithengise 50,000 bese ucabanga ukuthi loyo kunormal. Ngiyabona ukuthi umhobho lo umosha njani at least kube lento lena boyithengisa 1.5 ke kungasekunani yo from 180 to 150,000 hayi man to 50,000 nami sengiya-exaggerate manje. I just hope and pray ukuthi nama Eskom bangawubona lo msebenzi wokufaka amalight ongiyenza lana bangibize bathi ngizobafakela amalight. Le light elingilithenge 200 lapha ema-Indian shop bese obvious ukuba supply lona mina ngeke ngibe greedy kakhulu ngizothi 20,000 each line net njengama-light ayi-4 sengina 100,000 bese mangabe bafuna ukuthi ngizowa-installa nokwa-installa njengoba ngiwa-installa sona manje alapha ngeke ngiba-charge kakhulu ngizothi 30,000 le 30,000 is for installation for each light bese kuwa-installa ihamba yodwa leyo le 20,000 simple kanjalo sengirichi nina ngicabanga ukuthi ngithwele kanti itololo next ngitshontshe imali. Yabona ukuthi umkhondo sowulahlekile kanjalo nalana bengicabangile ukulifaka le light ukuthi at least kukhanye right around ane ejardini mara ngabe uyangakhumbula ukuthi yasikonje ama-sling boyfriend wena anesandla umuntu uzovela litshontshe lapha sensilingaphambili nangaphi igate mayivuleka yazini izohamba ifike lapha elayitini lichule liwe yazini athi ngiliyekele la.